Алмастан сөйлесім. Өнер сүйер радио тыңдаушы достар. Қазақтың Абай атындағы опера және балет театрының сахнасында жаңа опералық шығарма жарық көрді. Операның аты «Жұмбақ қыз». Музыкасын жазған Türlü kensin, menizde türlü kim götürsün. Adamda akılların arastırıp, bir könü bu kuyunla şimdi tersin. Sen özün türlü kensin. Men seni izleyim oğay kelmesin de, men sağa seni oğay sen bilsin de. Gözümde yüreğimden körüp durup, senin janarın körmesin de. Sen özün türlü kensin. Seni süygümde özerken dedim, yürek yok seni görüp örtünbegen. Kelimin ümitimde üzbiyeli, sözünü erten degen. Sen özün türlü ekensen. Sen özün kıylı ekensen. Men özde kıylı kim götersen. Men senin göz aldığında bolmasan da, sen menin göz aldığından kim götersen. Sen özün kıylı sen özün türlü sen özün türlü ekensen. Хабарларын аяқтап, таңғы сағат 6-ға дейін үзіліс жасайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар.